Whakelo mai whaalo tela fo i le nei asa fo. Vi ia lava lo tātou tamā i langi. O na olo nā lofa ma lo nanga le lei. E pe upo le tusi o le asa le nei na whai e le li ia. E tātou te oli oli ma fifi ai. E fo waso i le lofa o le atua. Whai mai fo i e. E fo mai lo na wha maoni ma lo nā lofa i tai au uma. O le swafa manu malo lea ia o te whaafiro i tuai. Ma lo whaaloro tele lava le pa ia ma le malu o le au whaafonga ma le tāpua inga Samoa i le nei tai au. O whalofa ma le whaafiro ai i le nei tai au mo lava. I pa ia ma le malu o le tātou o tino mai lava i maunga te tele se i loa maunga iti. Le au whai ngā luenga te tofia le atua i whatawhai tau langa i fia. Whapena o na tala ina le tala le lei a Yesu Kiriso. Whaftai wha malo. Ia le mwhai fo na whaangaloina le au whai ngā luenga. Malo lo manu malo. Ia o tau tua pea mo le atua malona whina ngalo. I lava ina ua tele tau sanga sa ngā lue. O malo lo mai whaftai. Ia o ahinga. Na i o tātou tua asina sina. Ta māma tina māti tua whaftai i lau tau talo. Lo man viai whai walo filima o ngā luenga. O ngā le whanau. Wa tadi tono lo whapena ina lava o whia lava le. Tawhal ke lope lo e mafuta mai ai. Ma e whaafonga mai ai. O le ngā luenga po le wala awina tele lea o tua asin sina. O lo whapena ana tāpua ia whai walo filima ma o onga. Ma tūlanga uma whawhelo i atu. Ma le whaalolo tele lava i ate utou uma lava. Whawhelo ai ma le whaalolo tele lava i ate utou uma lava. Pea lava le atinu e mafuta mai ai. I le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Le whaao la lofa. E whapena fo ana le mawhai ana whaangaloina. Ia ie o lo whata o toli e tonu o nofuanga o tangata mātitua. Nisi foi. O lo oso i fua manuia pea. A o lo avene no fuanga e mese lava i atinu o i whafo nei po ni usila. O lo o iai na i tua asina sina i tonu nei no fuanga. O lo o whapena na ki mai ai le tio. Ia masisila mai ai ma mafuta mai. Ia o te whata halo whati a te oele na. Ma long lava whaftai i atu o mawalo soifua. Manuia. Ia e whawhelo i fwoi ma le whaaloalo ma whaftai tele i le atua. Pe lava o na avatu o le ne lava porklame o tui te pai le ainga. E le mawhau na whaangaloina. Nisi o tātou ainga ua whea le wala upa ia le atua. O te talo lava ia whaamaise le atua. O a fofonga umai tonu e kālesia o tātou ainga. Iei le alofa ma le anga le leio lo tātou tamale lang. Ina ia manuia ai fofonga uma. O le whawheloa i masani ma le whaalolo tele lava ma le whaftai. I o tātou tangata no tulo lava o lo to tele o e na fio mai matu ua Samoa. Tono New Zealand e sa ili malo. Whaftai tele lava pe lava in lema whaana whaangaloina. Na e fio mai ua manuia e o fo i atinu i whafo. O e whafo mai Australia, Amerika. Whaeaina o whi au mga luenga o tūla i mai ai. I lea atinu o lea whai ngā malo i atinu i whafo. A inga o ngā luenga o whale ainga, whale tusi o whale ofu. Tūlanga uma whapena. O nai tasi ale tai ao le tū te pai le ainga. Ai mana tua. Na e fio mai ma e su mai i atinu i whafo. E sa ili malo molo ainga. Ai ale o whaeaina. A wani ngalo tātou whaftai. Ai o te whaaftai atu lo sa ili malo. Wai pe lawa na uwhai atu. A manuia lo ainga ma whaeaina. O tātou u malawa na ta ilo ia isis. A o uia. O te whaaftai e li atua. A wā o lo o taule leia ai. E le ngata in taule leia ai. A lo o manuia ai o tātou ainga. O le whaamue moe lea o tātou tangata o tua a o mawai atu. Yo mai lava e o i nei au tupulanga. O le tēto nunga fo i lea ma le whaamue moenga lea. Mo aso o lo manai. I le ngata i lea. O te manatu fo i le mātanga o fie. O le tala le lei. E tonu o atinu i whafo o atina e ai. E ka le sia kerisiano. O lo atina e ai ma teita ina i fo i ainga. O le porkalame o le teotepa i le ainga. Manuia ainga.
ona o tu umele tino ma fau loto maleanganga. Whaafitai ai, whaafilo i atu, ma le fia tele ni tai au, whaafilo i fwoi male, whaalora tele lava le, sunga ia fonga mua o ma futa le ni tai au. Wahale tau tuaina o le tātou atinu. Ai whaamalo fwoi me whaafitai tele lava, i le sunga i le awa o iata vai meni, i le ngā luenga whai pēa i tai au uma. O te ma fau lava au iai, ala mai lisi tai au, ta maa lili tonu lota fale. Ai o te mafau tulou lava na tu ua sunga le awa o le fale ai malanga atu te tonu o le studio whaafitai whaamalo le o se vi inga o se tasi ai whaafitai o lo mo pele se formanuia e tau tua ai le atunu vi i ai le atua nei tai ao lo maia pai tau ina le upu le atua pe lava no o batu o te mana o lava au le se sao le tue te pai le ainga mo le upu le atua e vai sa te tasi. O le upu ama i le ali i le uloto nei tai au. E ui e te whaafonga so i ai. Wa tātou tau loto ina. I o fo i o tau wala mo tātou whanau. Ai te le loto ma le tāua o lo i ai le fiompa i ale atua. Lau tusi o salamo o lo na mata upu e lusi mo le tolu. E whaapea lo na whaita wina po o lo na tau loto ina. O le ali i o lo uleo leo maa moe o ia. E le ai se mea o te mativai. Na te ave au le mea o iei le vaumua o te ta o tuai. Na te ta i ta i a te au. I ta whatafa o vai ta whele mu. Na te whafo i sia mailo o nganga. Na te ta i ta i a te au i ala o le ame o tonu. Ona o lono suafa. E ui lava ina o savali i le vanu o le ata o le ote. O te le fefe lava i se mea le ama. A wā o oe, tā te whaatasi mau. O lau la au ma lau te oto o e wha mawhana whanai na ia. E te lau mai mea i la o ai mau. I luma o e ta mai i a te au. O e wha uina lo ulu i le suau. Ua tau masua la wipu. E moni, e muli mai i a te au le anga le lei. Ma le alofa i a so uma lo uola. O te nofo fo i le fale o le ali i aso te le lau. E este le mātau o fio nei upo le fiompa i ale atua. Tau loto i tātou mātua, tau loto le whanau le to te le wā o ngā sā. Yo o fo i te tonu o tātou aina. Ai te lele lo loto o lo o iai, fai mai al fai upumomua, o le alii, fai mai fo i le whaili liunga. I teimi o tona o Jehova, o lo u leo mao, moe o ia. E le ai se mea o te mati pana winga, tātou te le mātitiva. Le ai se mea mativa ai le tangata, te leo teimi a tau tala lo le mativa pe o tau tala ma fau i tupe, ai le ai. O le tātou te mau oa, tātou te le mātitiva i le alofa o le atua, tātou te le mātitiva i le manuia o le atua, e tātou te le mātitiva i le fisoasoani a le atua. O mea ia tātou te mana tunatu iai, i le aise me te mativai, ma faufonga le lei, o le whautauta, e te le mativai, le whautauta le lei, o langona le lei a mai e le lei. O mea ia lo fai mai, a pe o le te teine a whapea loa, le aise me o te mativa, na manatu leo tangata o le tup ai le ai, o mea uma e le aise me o te mativai, a wā o lo o iai le ali, na te leo, tai, fasino, soani, e ese le mānei o le upo le atua. Ia ai whaaiu, e se le mānei o fo le leina muli whai mai. E moni, e muli mai ia te au. Le anga le lei ma le alofa i so uma o lo uola. Amene. E ai lava se simea o le nā iai. E sāva vali, e mua i o te whatafa. Ma muli foi, le alofa o le atua ia te oe ma lo ainga. Ma lo foi ainga. Ia, e ese le mānei ia. A e whai tau wa ili iai mai maa fau te toa iai. I le lau tusi o salamo luas fum le tonu. E ese le mānei o le whamatala salaina. Ia vi ia le ali. Mānei a fo le nā. Pe ia ana iei tai au whapene. Whaftai mātua.
na fo ina e usu le tai o nei tu lo lava ai fa fonga mai fo i le leo ia o lo mo wala fo i tu lo lava le tale na tu lo ma lo fa lo tele ia ai o la o te talo fa tai tele lava o lo talo tatou lesi mo lesi mo wai le malo si fa o inai ngā luenga ai ole langona le nei tai au tatou te mafau fau le lo fo le tu ia te oi ta mama tina fa tai tele lava pe lava ona abatu le fa ngaloina ia tau i tonu nei atu no New Zealand ana usu le tai au nei mo moli se au whanau ia o le mau masani le anga o le toi te pai le ainga wa maua uma le tau roto ta maiti le nao i le nā vai aso man tō fo i peona o whaiat e o ngā tele lava a le ai se lotu ia o tai tonu o nai whai le talo ia whai le mea ai whai le breakfast a le ai fo i mana ia tu le lunch tonu mana tu fai tamaiti alu foi o le aonga tisi le mea fa mana tu tamaiti fai le tamaiti ai malana lunch box foi le sa fai fai tu sa pe a musu le hotel la ngona mai samiti ai ia e lau tala na mo ine au mata fa tai yesu mo me ai sa pe le fa le hotel ina pe a fai te u fai ai te i lola vai o le o wale mo moli ai le fa au le fanau tulo lava family atu a o tala no so atu inei mea se o wete ita don't see the fear for utasini ya wa onga mai le flumpa ia le atua o le mātou le tiute o le tau longo pea tu i pea fai loa pea ma fai pea le tiute o mātua ma mātua ai whaftai tele lava o te momoli te le atu la whaftai pe lava ona abatu i lo usipo le tae au a pena lo walu fo i le ulu e tui piki mai whaftai e mātahala fo e tonu e le fo lau whafonga ai o le ala leo o fautuanga le nei ala leo mai se le nei por kalame fo o le nā e whafangu pea tau longo pea i taimi uma e wilava o te loa o te le wha le te lu taimi le tio ai o te loa tasi nei o vaenga e tala noa ai pia ma whamanatu i por kalame nei ala leo o le pata waina o taimi ave tamaiti ma le taimi e piki mai e tamaiti ma taimi uma lava pe ona o avatu e tāua tele lau tō ngā luenga o loo whaia pia le aso ma le aso paftai tele lava o nei tai au ia o te avatu moni lava le tala moni wa o whaalongo tu nei i tala ia sa fonga i nātu ele sunga i le avatu le tala le tula se fulu o le o loo tā uai se tasi o vaenga o le ana o manatu o te tala no atu ai i le por kalame i le aso le nei ona o le nei vai aso e tā ua tele lava sa o whaalongolongo e le vai aso ia e mese fo o le whaingo le vai aso tona i nei i tūlanga i e te tono le whainga malo e taimio o whainga pālota o lo tā pena iai a lo tā ua mai ai ma a mai ai ni fina ngalo le whaunga ina leo tamaiti o vaenga fo i e tūlanga whaine ona po mea i le whaunga ina e tamaiti o latou laptop ma telefoni a wā i social media ia o penga te whailangi mtulang whapena a wala whaafsota inga lau tele nei o na po na o whaalongolongo la iei ma o manatu ai foi e tāua foi le amai program te pali ainga ioi o na tas foi o mea o te langona e le lei foi le whaatantaloina a lena o whaalongotu nei le sa tāua foi i tātou niusiana tāina whaasalau inaturi sunga le li whaasalau i le tūlas fulu e whaala wa i tele la i so ulangona i tōna proklame te pale ai. Sa o walu le whanotanga ale e kale si a mātou i ana pō o whanotanga whaale māsina. Ai sa mātala no ma stasio tina o ia fo o se whale tua se whaiwhi au. Ai o ia fo o se whai a onga. Sa o fasili ia i lona fo i langona pa whai a onga i le tūlanga lea i le whaonga ina e tamaiti a wao le amai le whina ngalo fo i tonu o se tasi o pāti o whai ngā malo. Ina ia whaasa ina tamaiti i lalo sfulu ono. Le whaonga ina o tūlanga ia tonu le wotou si le fia.
laptop, telefoni, a wala fo tūlanga ia, pera te whailangi i so ta inga whaneo na pō. Ili whanau, sa fsili la ia ili tina whaiaonga ia, po la fo i sona whina ngalo whaiaonga. Ili fo i tūlanga ia atonu e tāofi ese. A olona langona, e te tusa le leila na tāna whai mai, se langona fo i atea. Whai mai la na tāla, e iei leo ngā, e le lei, e te le o ngā awa e maua mai e fo i tamaiti nisi o tāua. Ai e fo i nisi o whaale tonu, a tonu e le fou lo whaafonga, te lo tamaiti a no foi i o atu o fia momoe, o le mawhai, i tūlanga whapena. Ai o ngā wai tele fo i mea tāua, e a oa o ina mai ai i lea vaenga. O langona ia te, o watu ia te o tau mai tātou, o le asa o tau whina ngalo iai, e fia talaina fo le tātou telefoni, e mwhau tau wala au mai ei, ma whaale mai sa o tau whina ngalo, ta māma tina ma o tau umalawa. Ia wai moni e whaatala talano, e au ngā tele tūlanga whapene, i le fonga ina mai o tau whina ngalo, pe o upu tau mua o le nei porkalame, o se langona vai ia tau, ma so tau whina ngalo, e tātou te whetu wha iai wai ese manatu umalawa. Ai au ngā e le fōu, atonu e le fōu, o le vantata noi, e wala na o tau e maia, o na leo o whaalongo atu lava fōia, o leo a mai stasi o pāti e manao e tā ofi a wani i tau e whaongaina, ia alo o tūla i mai stasi fōio, tai pe o na iei Winston Peters ia, mo le fōi whai mai e le sa whaina, ai a mai tā ua. E a tā ua tonu o tātou ainga, ma tua ia o lo tau sila fia mai tātou. Wā mana tua fōi, ma lo whaalo le tele lava. E moni o ati tamaiti le whalea onga o lau lava lea tala, o te whamina tuai ma lo whaalo le tele lava. O lo iei whaia onga, e o fōi le avatu mai lava le laiti, e o fōi tu ina atu te tonu, te loma le whaalo le tonu le au whai ngā luenga, a lea tua i te tonu a onga whaiwhi au, whaia onga, a lea onga sa. E o whaia onga mua lava o tamaiti, o mātua, lona winga o te tonu lava o tō mōta, malawa o lo o ioutou a au mātua, le manuia ma le taita inga o le whanau. Lasa o whina ngalo iai a wā ese uma ainga. E le te tusa ainga, ai au ngā le whetu wha i fōi. A wā ese, a o le toi tepa i le ainga. I lo manatu e mai tātou tala noa fōi iai, o lasa o whina ngalo, wā ese fōi so ulangona. Ai pe o na o avatu o leo a mai se whina ngalo, mai se tasi o ai tai fōi. Pāti, ia tā fia le toi whaongaina e tamaiti sfulu ono tau sanga. O le vaba ai le ma whaongaina o tūlanga ia, pe tala i le social media ina ia, iai, ina ia, i lātou telefoni o laptops o me whapena. Ia lea pe o na o whai atu, o le whai a onga lea na o tala noa fo ia ia na pō. A lana fo i lea tala. E iai lea o ngā, pe a whai i lalo le vainga, ma le puipuinga a mātua. I ta tonu o vaenga ia, ai whai mai, e iai fo i wha le tonu. A wā, e o ata fo i tamaiti, ua fia mo moi le tele o taimi. Ona o le mua na mata i nei tūlanga, pe ona iai i le pō, ai lalo le vainga a mātua. Ia o le langona le whaali atu, ai tele nisi mea e tū tala no muli ai. Ai malo whaalo tele se umano, e tala ina pia le tātou telefoni pe iei seisi, e fia wala au mai. Ai pe ona o vātou tā ua le whetu wha inga, o lo fina ngalo, ma se langona ia te o le nei vainu. E a mai lo tau whale, whao ngā ina e tamaiti o le asea o ngā, a wa tātou fo i mātua, e to tele o tau mātua tala bō, ia, matangata mai, e whao ngā ina le laptop technology whani ana pō. Ai, o la so fina ngalo iai, iai se o ngā mo le whanau, pe te tau, e te langlango ina le fina, o te tono o le whai mai na le whaali, ai o mea te tau na mawhau lo loto iai tātou, mo le lumanai, o le nei taimi te tono o tātou ainga. Pātai te to atu sunga ia se umano, mo tātou whaasalam whaapisnisi fo i mai, toi whaawawina le tāpura kalame o le tui tepa i le ainga.
Ia, whakapoponga lava leo tātou por kalame o le tue te paile ainga. Mana tua o tātou por kalame, ia o le vāo mātua ma whanau, ma uala tātou tau whaiai. Wale a tina o le manuia o tātou ainga. Whaftai seu manu. O le wele tā wala au whaftai, whawhelo ea tu mali whaalo tele. Ia, whakaro whaku lau a whionga le wharikua, maro. O le swafa mali whaalo alo tele lava. Ia, o poni lo swafa, lo ngoa. Ia whawhitai, sao noa ia whaftai. Ia, whakaro whaku ko whai ia ponga mua, ko whai a seu magu, maro kau kua. Ma ia por kalame e ki il wharongolongo nge kai au pou. E sao le leia, o makua e makua i mei o kirifong. Vai kaimi kwa usawa i sila mawhai ele mako wai nga se kala whakusa. Ele ia te kirifong i ngā vea i lau whangau. Nga hoa inga mako kua whai mai kambai ki ngau kai se furu ua kausanga. Tama, via mga amia te kirifong e whai ai mea onga o lau kari nga whai ai. Whao ngaro whai ai ngā mai ele kua e whai ai au mea onga. O ngai ke mawai le poko o mea i o kirifong. Se ilonga ua e alu ia o ngā maua lunga e ki alu kai. Ia kua whailau sau kirifong. Ia ngā whamau ia le karanga ngā o oka maki. Wau ia o ngā maua lunga. Ia kua whao ngā lore o kirifong. Alwai kaimina nge le ua kawai ai e kire. Sao a kele o kirifong. Awai o ai le pepe foile le kua whakausanga. Lima kausanga. E kule e ki ngā le kirifong i ngau nyomi le ku. Kuso ngai a wa o mai ngai e ka mai ki ngai la ki wa ngai sa wa ngai e wa la nga maku pa solo wa se puru rua se puru fa ka utang ia wa le mafainga ko ya e se ka mai ki kerfo a lo kai kala ka ko wa fa kai foi pa ki a pa pe o ngale a ka ma fa ye kule a le a kerfo e a nga wa a sa i pere lu manga yo ngai ka mai ki mole a wale lu manga i mo la ko wa nga finga u pe poko male a ka mai o le fo ai mai le ko ya ke ile pa fi ka langa o sao le la lo lang o ngai vai kai me ka ko vai o Facebook u ma ka mai ke o ai ma ko inga malo ma ko wa i ngol le Facebook ya manguer fa so e ki nge ya so lo fa Whaftai tele lava tama, ia le nao e whaafonga. E lawa na watu o Nepal kalame o loutou fina ngalo. Whaatasi ma se langona ia tau. O mea o te tupu o mea fwe o whaalongo e nei vai as o manatua. Io e ele fōlau whaafonga le nei tūlanga. Pe te ina inga o fina ngalo a meisi fwe o nisi o e fia ma lato te tonu te lele o ngā. Au o manatua, mei pēr mo so tau fina ngalo. E tātou te whitu wha iai. E pēr na o watu ese uma fina ngalo. Ai tāua o so fina ngalo, ma so vai inga. E tātou te whitu wha iai. O le wele stasi e tātou wala au. Pa whelo e tu mal wha aloro tele lava. Tālofa? Tālofa e ki. Tālofa le swafa mal wha aloro tele. Tina. Ia sao noa ia wha aftai. Aftai mo le atu noa. Ia. Ta o le lei fo i ale. Le tamale na umatu nela na. Na ia fo i. Na ia fo i manatu ma. Ma mea o lae sa fai isiana whanau. O le nei vai tau. Ma le nei vai taimi eti. Wasiri aktule. Le poto le tamaititi. E whātau sa ngai lo ta ita tate matua i le whainga o le telefoni. Ai le lei pe a whaapea. E sa o le lei le tamaa lea. Whaau ngā le lei le poto ma le maa whau mai le ali. E whai ai mea o ngama. Vanga nā ua o i le kolisi. Ia o ngama ua lulunga. O na whaatau lea i e le telefoni. Au le taimi le nei eti. O te whai atu. O a o fo ia la o whanau. Le wa o onga uma. E te o tolu teini. Lona lua la. O te saule leilo i le TV. Ia o lai. E ta alo atu i lunga ole. Le mea ngā le laptop. O te sauloa. O te ngia wha. Hei. Pai. Aku ua ngeia le a onga. Oe. E sui lava. Ka ele. O mai o whai kau kusi. O kou le oe whai kau ni kusi pa ia. Mangi kusi a onga. Ma whaingi kou me a onga.
Nenga wa kili el fa vale valea. Pai, afa ya koke mai e faile, le fai ka kusela o nga sa. Ai, e fiu fa kali ka mai ngole upu fa sa mo. Ai le lo, ngole ya. Wa ma lo si ko vo ni nga. Ka lo fai ko vo langa. Wala ki ka ko feola ngi sila anga sa mo. Ia ko ke le song ya in telefon. O lo mga kunga ya eti. O nei me o telefoni ma mea ye. Male nei vai taui. Le poko masangi lunga o mea ni. Mea lea ua. O te whai atu. I tūpulanga. Talo sia le alofa o le ali. I whanau. Ia tātou whanau. Ia popoto. Popoto ia onga. Popoto i mea le lotu. Popoto i whai tau tusi pa ia. Mea nai siri atu nta ua le ulanga o le whanau. Ea oa oi. Ma oa o le lei whanau o tātou o mahatua. O tātou grandchildren, o tātou e ave i ele whautuanga, ma awa onga lelei i whanau a tātou whanau. Ai mai se a mea nei o tusipa ia, ma awa onga o mea o le lotu. Whaamatala lelei ma awa o lelei ai whanau, e ola mai e le toi taua o ina, o poto ai la tau. Sia o naha manatu, whaatau waa e tine nei aso. Ia manuia le whaasoa le yaso. Whaaftaitele lava tina, ia pe lava na o watu whaaftaitele, e lei se manatu e talea. Be whaatau wa le ai o le whetu whainga, be o la ngona leo Nepal kalame o le tāua i o tau whinangalo. O na whai eile o le whetu, o le tangata lava ia malana whetu tu na inga, o le ale mea o ngā mo lona ainga. Ai whaaftaitele tina mo lau saunoanga. E o lo whaafonga atu le pa ia ma le mamalu o le tātou o tunu. Ia o whaalunga tu fo i lo tu whamai, whaaftaitele lava. O lo talaina pere tā telefoni pe ona o watu. E mānaia ia le whaali mai o whinangalo. Pe ona o watu ua o maia. Ina ia talanoa ia i tātou tālofa, o ia le te tātou wala au. Tālofa? Talofa tātou wala au so i fua manuia. Talofa. Ia. Sāno mai o le suafa ma le whaaloalo. E whaamole mole. E tenga i tāunga mai, e tenga kanga kaukala mai. Whaaloalo lama. Le ai sāno mai ta mā? Ia, o le au. Paptai le au, wā mai oe. Le au ala ve whau e whtalai. O lau TV e po lau li tiona e o la maitua na e alaina e whaalunga atu i le stina. Ia malisi me whai mua mole lotu wala au mai ei alo whatu. Alofa lama. Eki. Ia, a whatai. E lei o le kwa o mai whawhinge ko ruanga ngau whai o mai kai me kasi o le ilolonga i te mea. Ia, whaau au le saunonga e tau mamau ma le tio whaamulmuli. E reisa kare ki o ola se o mak. Ia, pei ala o le TV nga e ola mai kua. E reisa TV lea me se mea ngā o le awamar ke le pongi ma le pok. Ia, le rei. Ia, whaau. Ia, o le e manguia lau wha kai eki. Ia, le lei. O se o le mangingo le mea o se o mak. Wha pe kai. O le polkalame pe o ngā mai unga o le ki o le kako le ki o nge kai au. Ia, o le oto e motu atu le saunoanga ta mā. Le o le aku whanongo ngā kusi umang kalongo mai se umang ua o le mangingo. Ia. Saunoa mai o le o telango nātu lau saunoanga ma lau whaalo le tele. Ia. O le polkalame pe o ngā mai unga lau se o ngā le parkua. Ia. Se polkalame maka ngō fie kere. Ia. Ma o ke karikongo. O le au ngā i o le polkalame. O ke le kua ia fo i le whangau. Wa ngā langa mākua ngai o e kamaki me o le whangau. O mākua. Whangau wa ai. Kai me o la iti mai lau whangau. E se ale mele se o le kio.
Tama, saunoa mai o le nailango natu lau saunoanga. O leo ki ka umwhai Ia, nā o te lango natu lau saunoanga ma le whaaloalo. Ia. Le au o maua mai. O le mau ke mau. Ia. Awa te popole fo le mena na e ola mai tua. Ai fa au pe lau saunoanga fa mole lau. Le mangi ngoi la kalangoa. Le ai, o lea o te langona matu lava lau saunoanga. Pa mole. Le ai ma sea whaino na manino le lau saunoanga le au. Ia, vai, ngā pungkoi sa huru leo mō. Ia, o le polkalame, el makua i mangingo mao ngā. Ai ala, o ke le play minga ke le hoi whanga ua e li whapena whanga melon, komiki wako wai, maun ke po. E mā kua mai al te o kā kou mā kua. Ia e. O kā kou ange mā kua wā kangi ka makiking kūre ki ngal ke pungi whanga ai. Ia. Le au o fa maruru atu ia o isi o tama. Ngā o koe ka pēa i laro. Ia ona i toi wala au mai e malo fa lona lava fa aftai. Ia le wei ele stai wala au eti. Ia fa aftai. Ia soi fo manuia. Pa whero i atu le wala au o lo lunga le leina. Talo fa lava. Pēla ngona mai, tālawha. Ia, mana ia. Le mea uma. Soi fo manuia ia te oe sunga le faltua. Ia, o le suafa ma le whaaloalo. Ia, o li neta lea tau tala. Oi, talo whalawa lu mea. Ia, o pastai foi le alofa malanga leo le atua o maua mai nei awa noa o te fia whaasoa tua i fo il pokalame a tātou i Samoa nei au kilani. A olo ui ai fo i si ngā mai o tino. Ia, e tele mātanga o fio nei whaasoa ma le fesili o tu ina mai le mamalu se tātou o tunu. O le mea tā ua lava. I le nei vai tau, ua sui malu i luma leo langa. Ia. E le upu fa Samoa, hoi le mau a le taula. O tātou o tangata Samoa, tātou te mau i le taula o le anga nuu. O le ale anga nuu lea, o le whaalo alo, o le ava o mātua, o le whanau i mātua. O lea la, e tā uelo manatu o tangata, tilo mai te tonu mai le potua onga. O al fasili rentu ina mai pe le ase manatu le lau tele le whaonga ina o teknolosi e a o ina i whanau. O lo iala manatu wha tilo wha whaia onga o le tūlanga lea i le age group, i lalo, i le primary school, o le elementary nisi fo i atu no. E fo ia, o le taimi lea, o a tinae, o a mata o na tinae le mawhau o le tamaititi. Vave lana expose pe vave ona tu ye tu langa nei fa teknolosi wa te le faina ona aisea o le tamaititi na tele i lopo fele me sa o me se e sa o me uma na ia me uma ila na vai la ia fa pela a matala o nga o ino tamaititi le lima a fa ile lima tau sanga wa ulu fale a onga e o ifo ile ia 8 e o ifo ile ia 8 ia wa matua vele alole tamaititi le i so se tu umal teknolosi ele o se tangata o te whapitoa la ua o ngai le tu ainga teknolosi awa o le whaia onga sa o mai fukia tu ainga mea le lei e o ngā whaia onga ina il whanau o la uia lava ai o le iai ua o te sapasapaia le awhia o te sapasapaia mo te lia le maule e te tau ona whaatūlanga ina le tausanga ona ia mawhaia ia le tamaititi o nāwa o ina skills fo ina e pe o le tusi o le whaitau o le foia o le mepita sili nanta ua vai whai lau sunga whaltua taimi nei o le mea wele lau langi malanta avilinga pe o toi fo i tua o toi o i mea voi o le malosi anga mai le la o le e toi ola i mea sa ola mai ei tātou i ato ia sa tafu le ati
sa fa ya sa va vali bel me na to fo ya lewa wa va ve o ye tato wa o ina me ta mai tine o mata lia fo o nei me uma uma ile power pa fitai tele tapa alu lunga suanga le suanga le bateli ai pe nei mai sea wale ai se le tise le se a fela na fa so ta el tamai titi le tusi e toi fo ya tato e tusi ave le matua fa fetai ma tusi le falinga fainga luenga o mene ile la to fo ya nga ai Paftai tele lava lau sanoa ngai lo sunga le tamai tai whaia onga. I lo fina ngalo pe na foin le fa fonga atu le tato watunua. Le va ai mai lea fa whaia onga fo i lea ngā fo i mo pānau matulanga fa pena. E langona fia mal fa fatau na o e wala au mai. Wa lo fa fonga fo i le pa ia male mamalu le tato watunu. Leo ngale ne por kalame fitu fa iai. Pai ese fina ngalo. A pe na fonga ina nisi ai o lo so fa tepa la fo tonu o tato ainga I te tonu lao ainga I le va inga matua I le va ama whanau a ftai tele lava I le fonga ina mai o lo fina ngalo o leo fa fonga ati foi le pa ia ma le mamanu o le tato watinu I lo fa so mai fa ftai lava ya o e se tato bala au talo fa mal fa lo tele talofa ya talofa ya fa malulu watu se manu o lea wale o mawatu ai o langona pe ona watule ile nei tai au e au ngā i o saunoanga ma le tufa mai pe o langona na watule nei tai au ma le fisili pe ona tula I mai o se mea wa o whaalongo I le neva ele fo wa ese umalangona I tamaiti mahalo ma whanau tūlanga wa e ta wa nisi wa whaina ai ia tamaiti nisi e yei mea lelei o lo tutupu mai mao ngā yei le whao ngā ina I tamaiti o masini o telefoni e ese umalawa fina ngalo ai wa o te whaatepa I te tonu o tātou lava ainga wa mai o tātou ainga la se fina ngalo ia te oe lava ia pe ona ua watu ese uma ainga ese foi ia saunoanga pe ona tāua sungai whaia onga o mātua o le ala le ua o manatua I tātou te whitu wha iai wai ese fina ngalo malangona langona ina I whaasaina tamaiti I lalo le sifuru maleono tausanga e whaonga ina tūlanga whaane ona pō ai whai mai fo isi I le isa whaina ai lalo le vainga ma le taitaina mātua ia tolu langona lea e tu watu ia te utou ma I tātou uma tonu e te tala ina ai fo I mamātala I tātou mātua I le vā ma whanau a wā e moni ai saunoanga nisi mai lava fo I te leo nai tina ia watu telefoni I nai whanau la ite e whaamata ai te maiti ia o fia lava iai a tonu e au ngā fo I matulong whapena ai ole tūlanga le wasfulu ono tausanga ai le isfulu ono tausanga o tamaiti a o tele mea o wapa ai e tamaiti e le te tau o na wā ai iai a wā wa yele sa o le tonga I tūlanga pane ona po e wā e tamaiti I mea e le te tau tūlanga ye nisi o tūlanga mātanga I le tūlea o le negative po le tūlanga le ia te au lava ia mai se langona a whaatau waa ia te au e mea tau tātou mātālai o le mea lea o te awat e toi fo ia I tono o le tātou ainga a whai wa iai ia masini ia mawhaonga ina e o tau walu tātou whana o la ulava te talo ia tātou mātāla la le taimi te abe e se ina mai iai le masini e awa olo oe a whai o lalo tamaiti le sfulu on tautau e te le te tau ona iela wa inge o whai whanau mātutua wa me o lo whatanga ina I mata I tamaiti I lungo tūlanga whaane ona pō benga ta whailangi
o wala fisota inga lautele nei vai tau. I ei mata upun por kalame matanga, o le fo wau tau sila fia. Te lo tamaiti tu lo ma le whaalo alo. I tūlanga tātou te le manatu e a e fo e tau tala iai ma le whaalo le tele lava. Tūlanga e pe e tapu le tātou ngangana e tau tala iai. Pe tū wha inga i le wā, ma tū ma whanau, i wā wha le ungali i tūlo lava. Ai ua mawhai e tamaiti i tūlanga wha neo na pō, i le poto ma le atamai ma le loa iai. Wo o ina lātou i loa i e tūlanga, ma wawa ai ia i nei tūlanga, e le te tau o na o iai. Tūlanga i tātou te mātālai, e toi fo i lawa le ainga, o e mātāla o e wawa ai iai. I mea te tau ma le taimi, ma mea o lo wawa ai iai lo watali i ma lo wawhine. O tūlanga ia ma mea mātanga, pe tū wha inga e o fo ini whilaflo fo inga, ua tala no atu ai nisi whanau, tulo lava o fe misa inga i lunga o upu, e tau talai o whilafo ai, i le vāo isi tama ma isi teine, pe tū sia inga whapena, ma mea wa lātou mau mai, pe o mea o manatu ele por kalame me lo whaalolo tele. E o ni negative sia, e tele mea e leangai, ai te le fo i mea lelei. Positive, e iei mea tāua, e ui lalo i fulu ono tau sango tamai. Ai iei mea lelei o lo o iai. Toi fo ia, toi te pai le ainga. O oe le tamama le tina, e te mātāla. Ma ai, o a mea nai vava ai i e lau tama. A wale whaasa o lo toina, ma lo whaalo alo. O te le whaatonuina lo tau pa ia ma le mamana. E pule oe i le atina e le manuia o tau walo ma tātou whanau. Ai nā se whautuanga, tātou wava ai le lei, o le ale taimine nai whaatanga i nai, si au tama, si au watali i si au wafafine, e wava ai e nei mea, a o a mea o lo wava i e tamai. E au ngā, a whaifo i wate o le poto ma le atamai, tau te o mai e matamai ti tau te wava ai whatasi, e se le māneia. E le ai seisi e sili o nei loa, e le loa e eti, lo ainga o tau walo ma o tau whanau. Le ai, o tau e le si, ni se sili o na sila fia, lo watali, si au tama, o lo wafafine, e pe o oe, ta mama tina, ma mātua grandparents. Pe ona au whai atu, e esa le closer relationship o le mawhatanga mawhanawhana, i le wā o mātua ma whanau whanau. Le telefo i lātua a mātua, e tele lātou si la fia ma le poto i tūlanga ia, e mawhai o na whesota iai ma whanau. O i tū le le ia, pe ona uawat, o na wawa aile i mea o ngā, e mata iai, e maua mai ei foi, mai e tunu ui mamao, whesota inga, e le ngata ia o onga, a o tūlanga umalawa pe ona tā ua nisi, o tū i le tuspa ia ma le tala le lei. Tau sila fieta si nei vaenga, e tele i o vaenga tā ua, i le upua le atua lo sauti tonu o tūlanga whaneo na pō. Ma nei o launga, e me whai na mata iai, mātua ma whawa ai tūlanga whaneo na pō, iei tūlanga wha, por kalame wha au tala bou. E le ngata lai le poto ma le tamai, pe ona wat ona o mea ia pe o le tau mai, social media o tūlanga whapena, pe ngata whai langa fitu whai. E iai mea te tau ona ngā lulue whaatasi ei mātua ma whanau. Ma lo whaalolo tele lava. O te avatu ma lo whaalolo tu whātu, mai le ta ele o lo loto. E iai tū le lei, a iai lu i tau. Ioe, mana ia tu whamai al whaia o ngā lena mai, mana ia. Iai tāua ma le lei, a i te tonu o tātou ainga. Ta mama tina mātala, mai le taimi, e te sila fia la vai oe, taimi whatapula e ave ese ai, e a mawhai, e le wha moe ina i o tsawat, e iei ainga, e wha moe ina i they trust, iei le wha moe ngō mātua i lato whanau. Ese le mānaia, e ave ese ai le telefoni, o le laptop,
tūlanga tamaiti, e umai, le taimi mata ai mamoe, wa tasi nei mea pe ono batu. E sai si oram whanau I whaiao, te leo taimi mai o tamaiti fia mamoe. Ai sea, ona o leo atu le moenga, ai watu mata ma whaonga, nei tūlanga. A langona male, lota maulalo male whaatai le atua. E o ngā fo I nei tūlanga wa mai nei, vai tau o le soifuanga o le alu luma. Ai te tau o na tātou mātaala iai, mātua, tātou uma tua a, tātou te ngā lulue whaatasi tonu I o tātou ainga. Ina ia tātou mātaala I nei mea umalama, e iai tūlelei, e o ngā ai, a iai fo I tūlanga tātou, e taun tātou mātaala iai. Ai pei ona o avatu, e na ale whawhangu lava le tuatipa I le ainga. Ma le loto wha maulalo, ma le anganga wha alolo telela, na ana o wha manatu atu. Ala, wa leo e te alalan papa au tonu New Zealand nei. Ai tasi le nei vaenga, wa amaia le nei vai aso, na o wha alongolo I ai mo o manatu, e te tau o na mai, e tau te, a mai iso tau finangalo, ma tātou whatano, e le fōu, o le mea moni lava le fōu lau tau whafong, e le o le taimi mua fo I le wa vatua le nei vaenga. I tono le nei por kalame, le ai o le whawhangu lava ia te tepa I le ainga, o I tu umalava, a e taon tātou mātala wa alwatu fo le tamaititi, ua fia moe le whale a onga, o na o le ana tu atu e moe, a o le ia te ia, le masini lea o lo whapena o na nofo ai, I le I tu pō e te tau na malo lo ai. O le langona ni te whaftai tele lava, I ena wala au mai, whaftai tele lava I lau tau tufa mai, I lava ona o watu se langona vai ia te au. A watu nei por kalam, e tu watu I o tafa. O lo ia te utou le sila fia ma le loa, ia te utou le poto ma le atamai mai le atua, o le wha utau uta le lei, e wha tonu fulau wai te tonu I tau ainga. I le wā o mātua ma whanau, ia, pe o upo le tuspa ia na amatai nai, o le ali o le leo lo ainga, ia I leo lufafo ma leo lufale, mai I le ai se mea tātou te mātiti vai, I le o tau tala I tupe, le ai, I le se mea te mati vai o manatu le lei, ma faufonga le lei, o le whautauta le lei, Ioe, o mea uma ia whai mai e le ai se mea e te mati vai, ma le whai upu muli whai mai, e muli mai fo ilo nā alofa, lo ainga ma lo ainga, ia so uma o lo tātou wola. Pātai tele lava mo le tali e nau au tonu tau mōta malau. E fo se upu o whale tonu au neli tina, ia lafo ai nu le ai nā, o le talo lava, a iai lava se ainga e tōtas, e au ngā I nei por kalame vai a sātaitas, ia vi ia le atua. O le atu whaftai tele lava I lau sunga fonga mua, mo le taito loina o tā por kalame I le nei aso, whaftai tele lava, ia whaftai fo le sunga le awa o ma le ofisa uma, mai o ngā lue, pa man mia tele lava le atua, le o tau pa ia man malu sa moa, ia lava le tafa, o le lalolangi o e whaafonga mai o tatun o le nei maenga, ia a fia uma ia tunu o e mamau, I tūlanga I taua o ngā whanau, mō tātou ainga. Manatua, o le atua, o le tamaia o ainga o malava. So I fuama I manuia,